Hello hello mumeze mute? Nizere yuko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. Niba uri mushyashya ari ubwa mbere ugeze kuri Rede TV show, njye nitwa Rede nguhaye ikaze, niba nawe uri umusangwa nongeye kuguha ikaze. Video y'uyu munsi rero ni iy'indabo ziri artificiel, ngiye kubereka indabo nziza zigiye zitandukanye mbafitiye muri Rede Store ncuruza, ndababwira n'ibiciro bya buri rurabo. Indabo ngiye kubereka rero ziri mu byiciro bine, hari ndende cyane, hari iziringaniye, hari n'izijya kuba ntoya, izo zose mvuze nizo watereka nko mu nguni cyangwa ahandi hasi, hakaba n'intoya washyira ku meza cyangwa se ku kabati ka televiziyo. Niba ushaka kugura indabo rero ukurikire video yose ndabasobanurira buri kimwe. Ku ndabo ndende n'urushaka ari rwonyine rudafite ivaze ndarumuha, n'urushaka rufite ivaze nawe ndarumuha. Ikindi nushaka kugura ivaze gusa zirahari, nushaka kugura amabuye meza yo gushyira mu ivaze nayo arahari. Reka duhere kuri izi ngizi ndende cyane rero ziranansumba, ahangaha nari ndi kubereka ukuntu zinsumba. Izi ngizi muri kubona rero murabona yuko hejuru amababi ntabwo ajagaraye, ariko iyo waruguze iyo urugejeje mu rugo amababi ugenda uyagira neza akajagarara. Reka mberekere nko kuri uru nguru narukoze. Nkuko nabibabwiye nyine ntabwo ziri natirere, ziri artificiel, ugenda ukurura ibabi wegeza inyuma gato kugira rube rujagaraye rusa neza, ngira ngo muri kubireba. Murabona ko izi ebyiri zibanza ntabwo zijagaraye, ariko uru nguru ruri ku ruhande rurajagaraye. Urabona yuko iyo urujagaraje nibyo biba bisa neza. Ni indabo nziza rero kandi ndende washyira nk'iwawe muri salo mu nguni, cyangwa se muri salo n'ahandi wabona rubereye, muri korodoro, muri ofisi, aho wabona hose rubereye ururabo rwiza rurerure, murabona ukuntu ari nziza. Amavaze rero ni aya ngaya, ni amavaze meza cyane, murabona ako kabara, ni amavaze meza cyane rwose, ari muri size eshatu zitandukanye, intoya, inini n'iringaniye, hari litiro 7.2, litiro 13.5 na litiro 23.5. Ikindi cyiza rero cy'aya mavaze ntabwo ameneka, ntabwo ari ibumba, ntabwo ameneka rwose. Ntugire ikibazo niba ufite n'umwana ukubagana wenda ngo yarutura hasi ngo ivaze ikaba iramenetse, oya, aya mavaze ni meza cyane, arakomeye ariko ntabwo ameneka. Ikindi rero ururabo urushyira mu ivaze bitewe n'ingano y'ururabo, kuko ururabo runini iyo urushyize mu kavaze gatoya uba ubona bidasa neza. Nk'uru rurabo ivaze nshyizemo urabona ko birajyanye pe, birasa neza, ariko urushyize muri aka kavaze gatoya urabona ko ntabwo bisa neza. Yego. Aha rero nari ndi gushyiraho amabuye hejuru, murabona ukuntu ari amabuye meza, amabuye y'umweru. Iyo ari ku rurabo rwawe rwose uba ubona bisa neza cyane, uba ubona byongereye ururabo rwawe ubwiza. Ivaze rero urambikamo ururabo, noneho hasi ukabanzaho amakarito, noneho amabuye ukayashyiraho hejuru. Ushaka kugura rero iki giti cy'umukindo gifite n'ivaze hariho n'amabuye nk'uku nguku rumeze, ni 80 gusa, ariko ushaka igiti cy'umukindo gusa udakeneye ivaze ni 65. Murabona nk'aha ngaha mu nguni igiti cyanjye kiri cyo muri salo, ntabwo wamenya niba kiri mu ivaze cyangwa se kitari mu ivaze. Nawe rero uragishyira nk'aha ngaha hatagaragara, udafite 80 yo kugura igifite ivaze, wagura ikidafite ivaze ukagishyirayo. Nk'aha ngaha uhagaze imbere ntiwamenya ngo igiti kiri mu ivaze cyagiteretse hasi gusa, uretse ko kiri mu ivaze urabona yuko mpegereye nibwo uhita ubibona. Ururabo uri buze gukundamo rero urushaka kurugura wampamagara cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero urabona ndagenda nshyira muri video. Ikindi ntabwo ari indabo gusa ncuruza, ahubwo ncuruza n'ibikoresho bigiye bitandukanye bijyanye n'igikoni. Izindi ndabo nziza rero dukurikijeho zitari ndende cyane ni izi ngizi, nazo ushaka urugura ruri mu ivaze cyangwa se rutari mu ivaze. Ziri muri aya mabara abiri rero, umutuku ndetse na move. Nazo rero muri kubona ukuntu rumeze, iyo uruguze amababi ugenda uyatagaranya. Murabona ko nazo rero ni indabo nziza. Ikindi nk'uko nabibabwiye, nazo wabasha kurutereka hasi rutari mu ivaze cyangwa se ukaba warushyira mu ivaze. Murabona ukuntu rero ari nziza, wagira ngo ni za natireri, uretse ko izo ndabereka zose izo mfite zitwaye nk'aho wagira ni natireri kandi ari iza artificiel. Reba nk'izi ngizi urabona tumwe twarabumbutse uturabo, utundi turacyabumbye,
noneho hagiye hariho n'utundi tugifunzemo imbere turi hafi kubumbura. Noneho rero reka mbereke ukuntu ushobora kurugira rurerure rukisumburaho uko rwanganaga ruri mu ivaze. Mu ivaze ushaka warushyiramo nta kintu ubanje hasi, cyangwa se ugabanzaho ikintu hasi nk'uko nguko nshyizemo igikombe cyashizemo amata, bituma rubaho rurerure. Noneho ugashyiramo ibikarito hejuru ugatondekaho amabuye. Uba usanga ari rurerure kuruta ururi mu ivaze gusa, nk'uko nguko zino zitari ndende cyane. Ururabo rero ushobora kurwongerera uburebure bitewe n'aho uri kubona uri burutereke. Ushobora gusanga atari ngombwa kurwongerera uburebure, cyangwa bitewe n'ahantu urarutereka ukabona ruraba rwiza ari uko warwongereye uburebure. Kugira ngo rero ube ahantu hasa neza uba ugomba kubigiramo uruhare, indabo nazo zikabigufashamo. Kuri izi ngizi rero rudafite ivaze ni 35,000 gusa, noneho rufite ivaze ni 50,000 gusa. Murabona rero amababi arambuye, noneho ukuntu ari indabo nziza rwose zaberana n'aho wazishyira hose. Ni uturabo twiza tugaragara neza twongerera ubwiza salo yawe, ofisi yawe n'ahandi hose wazishyira. Indabo rero murabona ko ziri ku mafaranga makeya cyane, ntabwo zihenze. Ururabo ugurira rimwe ukazarubana imyaka n'imyaka, ntabwo rusaza. Utundi turabo twiza turinganiye kandi tudahenze ni utungutu, turi mu moko abiri. Murabona ukuntu ari twiza kandi nta nubwo ari dutoya cyane, turaringaniye. Natwo wadutereka ahantu hasi bitewe n'aho udushyize. Natwo rero kamwe ni 18,000 gusa. Indabo ziterekwa hasi rero turazirangije, none ngiye kubereka uturabo twiza kandi tudahenze dutandukanye. Uturabo washyira ku kabati ka televiziyo, ku meza y'uruganiriro, cyangwa se ku meza yo kuriraho. Reba nk'utu turabo ukuntu ari twiza. Reba noneho urushyize kuri table à manger ukuntu rusa neza. Ziri mu mabara abiri. Reba ukuntu ari rwiza, ruragaye, rufite ibibabi byiza. Ni akarabo gasa neza cyane. Izi ngizi rero ururabo rumwe ruba ruri kumwe n'akavaze, rwo ntabwo urugura rwonyine, ruba ruri kumwe n'akavaze. Ni 15,000 gusa. Utu turabo natwo rero ni twiza. Natwo ni uturabo washyira kuri TV stand, washyira ku meza ayo ariyo yose, washyira muri ofisi, washyira mu gikoni, waturambika ahantu hagiye hatandukanye. Turi mu mabara atandukanye, natwo ntabwo duhenze. Ni 10,000 akarabo n'akavaze biri kumwe. N'aka ngaka karimo nako ni 10,000. Salo yawe rero iyo irimo igiti, irimo indabo, biyongerera ubwiza, biyongerera gusa neza. Ameza yawe naho washyiraho akarabo, uba ubona ari ibintu bisa neza. Noneho waba ufite TV stand washyiraho uturabo, uhita ubona nyine hari ubundi bwiza buyongereye. Naha videwo irangiriye rero y'uyu munsi. Mwakoze kubana nanjye muri videwo y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzasubire muri videwo itaha. Bye bye.